Pemirsa ya diastun persentase vaksinasi ring Kuta Selatan kekantenang ageng nanging kantun kepanggih makatah kalih tali krama sani jenek ring Kuta Selatan durung poleh vaksin. Ipun wedar ring makatah perumahan ring wewedangan Kuta Selatan. Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arte memperkanti sarang kepala UPDT Puskesmas Kuta Selatan Mausang sampun ngelaksanayang pendataan nanging sayuaktin nyane ring lapangan kantun wenten kepanggih kali tali krama sane durung mevaksin. Data inucap raris kasuk serhang langsung majang Puskesmas Kuta Selatan antuk selantur nyane kaicen program vaksinasi. Kerencanayang gala vaksinasi pacang kelaksanayang ring tatiga genah pangubaktian sane wenten ring Kutsel. Arte mepengabdi makesami krama sani jenek ring Kutsel presida poli vaksinasi sedurung ngawentuk herd immunity. Tios ngelaksanayang pendataan krama antuk kaicen vaksin pai ketandane kesaringin Satgas Taterajeg Nureksain tur negepin pemargin PPKM ring lapangan. Parindikan inucap taler kebawasang oleh Kepala UPDT Puskesmas Kuta Selatan Dr. Sastrawan. Tios urati ring pemargin vaksinasi sekolah-sekolah baik ketandane taler ngelaksanayang pelacakan sah pendataan majang krama sane durung poleh program vaksinasi. Silih tunggil usahana wilangan krama padem sangkaning kasus COVID-19 inggih punika ngelaksanayang vaksinasi. Dane merasa angayu bagya sangkaning anut ring seselah sane kelaksanayang Puskesmas Kutsel wilangan krama padem sayan tedun saking sadurung nyane kali 0,7%, rauh mangkin tedun dados siki, siki persen. Dani Taterajeg ngelingang krama mang dani anut ring prokes saha nglaksanayang vaksinasi sajroning nes kasus COVID-19 sane kanton Glembak ring Kuta Selatan. Sugiatnyana dan pos nguningayang.